Fl-adba tal-Presidenza Maltija tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea komplew għat-talaqat fosthom fil-qasam tal-Ġustizzja fejn il-Ministru Bonnici iltaqa' mal-Ministri tal-istess qasam mill-Olanda u l-Lussemburgu. Aħna rridu li fil-qasam tal-Ġustizzja l-Unjoni Ewropea tagħmel differenza għall-aħjar fil-ħajja taċ-ċittadini Maltin foqsma kemm ċivili, kemm kriminali u kemm fejn jidħol kooperazzjoni mad diversi pajjiżi. Bonnici saħaq fuq l-importanza li l-Ewropa terġa' tersaq iktar qrib in-nies u mal-kollegi tiegħu tkellem fuq kwistjonijiet bħall-Brexit, krimini kontra l-umanità u l-ġenoċidi. Punt ewlieni kien dwar il-possibilità li jiġi stabilit uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew għaliex skont il-Ministru mill-Lussemburgu Felix Braz dan ikun kruċjali biex verament naraw x'inhu jiġri mit-taxxi tal-poplu Ewropew. Braz qalilna li m'hemm l-ebda dubju li Malta hija ppreparata kemm jista' jkun għall-Presidenza. Fost oħrajn innota li minħabba ċ-ċokon tagħha bħal fil-każ tal-Lussemburgu Malta jista' jkollha presidenza aħjar minn pajjiżi kbar. Our advantage as small countries is that we have very short ways to take decisions. We are much quicker than the bigger countries who have a higher reaction time. Ix-xogħol fil-Presidenza huwa kbir, madankollu il-Ministru Olandiż Ard van der Steur li pajjiżu ftit ilu għadda mill-Presidenza wera fiduċja kbira f'pajjiżna. I am very confident that Owen Bonnici and his team will make a great success of the Maltese EU presidency. Dan ikompli mal-aspettattiva biex fi ftit tal-jiem pajjiżna jimbarka fuq waħda mill-ikbar sfidi pożittivi fejn id-deċiżjoni li se jittieħdu se joqtu mhux biss lil Maltin imma l-Ewropa.